Merijen Hansepi keso ajok EM Richard Tokbi aphan kerap kachohang. Kidam tang theripo ni phain koira trok arni nonging koira trok duar baguri MSC constituency angkang han boka sarthi terona rong mekar karlitang longki teranga chor Merijen Hansepi keso ajok EM Richard Tokbi aphan kerap kachohang. Munida kaya longki kicho mobe kijun mobe puke anki doki sungkali sitame kisoder tulote kachuri kachoar lan anta kasik sak thetan binong lasona pora hot han boka sar theterona ronga mekar karlitang longki teranga chor Merijen Hansepi kisoder penajok NRL Numaligar Refinery Limited Hospital alangta ponlo lapen difu DMCH along City scan claim damnang ji lapen Guwahati le ponon pusi doktor atum hukum piponlo kiso kachilang ji aphan kapang reng hormu chainong bi anta chijor lablo lasi EM Richard Tokbi aphan Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Mumin atum phan nang ravek tha pusi atia sopo lapen adonara batumpen chuningri padopon News Desk Report Public TV Karbianglo La chinghona korte Merijen kisu ke pinang anari dinglo alangli kisu kachilang ta dak township ta ponlo dak ta hoptak su selo ke duda hadak penangli pen jurhat nang potai lo jurhat ta damlo hadak sikisken kuridam nangi pu penili tum kuridam lo akola dak report che wan tu nangi pu dak nili tum township long che wan lo la dak chelang doktor long pulo nang cheng sia bang ke a report ke ot pen tu biya khobor ase pusini tum hanang pulo la sinilia bang korte lo no nililam kaning je bang ke ho la korte Merijen a korte akleng silo nilike nilimen ke Rumila Hansepi la si alang le akiso nilitum chelang lo la dak chi pon pen ka alang li phan pulo kelang awar sai velo nangli tum ha Guwahati kalite Dibrugarh eta jaga rase hadakle chi ponoi pusi nili tum phanang pulo la pe nili tum ka chi ponoi je phan thang ta veder pe na posi nili tum hem chi vandelo angke ka khorsa bang ke nili tum chi puthek thelo mane chai nong ta che jorlab lo bi ta che jorlab lo sa poisa ta ve penang ta chunenga poisa ta langli phan lang de lo pen penenga poisa se ta la sa poisa chi swa tani tum lang lab lo pen alangli phan ki pedana somara tum kang dat non ta ke ram ke rong alangli tum long 40,000 50,000 antale tum ri lab lo alangli phan se lang lab lo penili tum purianang bong korteng bong sita alangli phan la puson si ki choje hormu cho thegi mene jun thegi ji mene penili tum penang an se khor chalu sadali tum la an anili tum a hisab chi bi bidar polo sadali tum penang anali phan se lang lo seta me alang li piniar nen ta ke mejang thek thang ta chilok le dalo la sinili tum ka chuning ri dunja lam ke la hello ke the ki dinga tum chinghon asar lo tuliram rong hang la pen chinghon asar lo Richard Tokbi la pen chinghon asar lo bumin la lang li tum phan sita me nili tum kerap ka chohang ji phan si pini la dak la chinghon amu tum ang no nili tum lam ning je lo alang li tum ki so chot kali alang tum ki chota chumo we hemrita do thaya we aposinale tum pen kerap ke longjia phansi la chinghona mu tum ke wang pen apochuro par piglo pela bangso alam sita menili tum nang chupak lang dun lo la hen lo enta sok sang ta velo hidie chat ta velo thang ta velo la posi ke choji ta la so mar tum hajirang dat po sanglin pho wan po chu po la pusona jalo ki tum avar sai thang ta ve mar ke nili tum akorte tum ke korte bang pli la pen alang li phan ki piadano so mar ke pinso so mar bang ke thom alo so inut salang tum ta ka chongdat pen pot apai phang ke lang ye thang avar sai ve dalo sita o samar tum anta kang dat pen se alang li phan se lang lo sita me non bang ke chilang ipon mo ve dalo ki pon yi ke nili ning hang lo sita me taka poisa ka ve jordet nang poson ve det pen posinil tum alang li phan kang hon thek the son se nili tum bikok lo lalo a chorta velo alang li peneng pening kan ke thom an alang li chorta che voi elu pen ni tum han ki pang thekela phelo arlonga ke so pulo arlonga ke so lo pusita non bang ke e kachilang imo videt pen ponili tum ing ton kok lo pen di pusita me dam lo di pusita un elo
Guwahati le chi ponun pusi nilitum aphanang toilo angke nilitum ke thang ta ke reng ya phan ma ke long ji taka poisa war sai ve det pen ponil tum ke pon thek the delo pindi alang lila ana ke song bong se tala pusi nilitum chilang ding an velo Guwahati ta pon egelang Dibrugarh ta pon egelang mane pon ya war sai ve delo lo pojalo la si non la sar tum phan e tuliram rong hang sar phan alang li phan ta chuning ri lo la penching hona sar e Richard Tokbi alang li phan ta chuning ri lo la non mat tong si kot pen la nili korte phan ke chi lang ja phan kerap kachohang nili tum tong si kot men si alang li phan pa chi ni lo la kleng sila pilon tegi puji nili puji hu bang la lo ki the ding tum phan nang rap tha pusi chuning ri lo the mani tum nili pe phan ki chipa jogi phan ni tum bor i o lo kang dat ka tilo la pen hum puti sta me chipa doi lo sta me non bang ke ni tum do ana poisa ta tangkam poisa ta ik der lo ki non bang ke ni to hin pen ke alang li phan hospital chi poni phan avar sai ve der lo ke Guwahati galite Dibrugarh la long ni si doctor dong ke penilo difu medical college sitame la city skin report ni tum pon si paklam lo hadagri to kar bi doctor bahini silbang so report lang lo hatum dala son lo dak ke un elo difu medical college peng un elo la pen Guwahati ji ponoi bolo la pen phasa ki so ge alang li arlong bolo ama singe non phi bang ke alang li cancer ana tudam je bujalo ki so ba mane kiso bang abemar bang theu masini tum avar sai vedelo chilai la si sar tum phan chuning rilo la ni tum phana kerap je phan nili men ke juer son terang nili pe men ke Merijen Hansepi